Dobrodošli na U sebi. Nastavljamo serijal o partnerskim odnosima i pričamo o malim stvarima koje mogu da naprave veliku razliku u vezi. Koliko puta ste čuli da veze pucaju zbog velikih stvari, a zapravo se većina veza raspadne zbog malih, svakodnevnih, zbog sitnica koje ignorišemo, tona kojim govorimo, načina na koji uđemo u kuću i pogleda koji uputimo ili ne uputimo. U psihoterapiji postoji jedno pravilo. Mali momenti grade veliku bliskost i upravo o njima danas pričamo. Za dobar partnerski odnos važna su dva sistema. Sigurna povezanost koju smo obradili u jednom od prethodnih videa i sistem nagrade, neurotransmiter dopamin koji se luči kada iščekujemo lepe momente ili kada se iznenadimo. Male svakodnevne navike koje praktikujemo hrane oba. Ponavljanjem stvaramo sigurnost, a nepredvidivim sitnim gestovima stvaramo radost. Kada ove dve stvari rade zajedno, odnos može da raste. Evo nekoliko malih i lakih navika koje mogu značajno unaprijediti vezu ako ih redovno praktikujete otvorenog srca. U vrtlogu svakodnevnih obaveza i izazova vrlo je lako uleteti u dan automatski, bez razmišljanja i povezivanja. Da biste ovo izbegli, ujutru recite jedno drugom po jednu rečenicu želje, na primjer nadam se da će ti dan biti lep, a uveče prije spavanja recite jedno drugom jednu rečenicu zahvalnosti. Hvala što si me danas sačekao. Psihoterapijska logika iza ove navike je da mikrorituali stvaraju predvidljivost, a predvidljivost stvara sigurnost koja je osnova veze. Često u vezi slušamo partnera da bismo odgovorili, a ne da bismo razumeli i ne posvećujemo razgovoru dovoljno svesne pažnje. Kada partner dođe kući i počne da priča, spustite telefon, prekinite ono što radite, okrenite se ka njemu i ceo minut slušajte bez prekidanja. Na kraju recite čujem te. Psihoterapijska logika iza ove navike je da je validacija gorivo za emocionalnu povezanost. Nakon ovakvog početka, vrlo je verovatno da će se razgovor nastaviti u dobrom tonu. U dugim vezama prostor za fizičku bliskost se smanjuje pod teretom obaveza. Praktikujte 3 dodira dnevno. Brzi zagrljaj kad god se vidite, dodir kada se sretnete u prolazu i poljubac od 3 sekunde kad god ugrabite priliku. Dodir aktivira parasimpatički nervni sistem što smanjuje tenziju i povećava osjećaj bliskosti. Često se dešava da nam se veza svede na logistiku i dogovore oko toga ko će otići u kupovinu, a ko će odvesti dete u školu. Jednom nedeljno iznenadite partnera. Ostavite mu poruku u džepu, skuvajte kafu ili napravite omiljeno jelo bez najave ili pustite njegovu ili njenu omiljenu pesmu dok nešto radite. Male nagrade aktiviraju sistem dopamina i čine vaše zajedničke dane lepšim. Kada nema vremena za razgovor, emocije i neizgovoreno se gomilaju dok ne eksplodiraju. Odvojite vrijeme svake nedelje i odgovorite jedno drugom na 3 pitanja. Kako sam se osjećala ove nedelje? Šta mi je trebalo, a nisam tražila? Šta si ti uradio zbog čega sam se osjećala voljeno? Psihoterapijska logika iza ovoga je da ovakav razgovor jača mentalizaciju, sposobnost da razumemo unutrašnji svet partnera. Ako male navike ne dovode do većih promjena, moguće je da ispod postoje nerešeni obrasci iz detinjstva, strah od bliskosti ili stari konflikti. Tada se ne radi o nedostatku truda, već o tome da vam je potrebna druga vrsta razgovora. I to je potpuno u redu. Male stvari možda deluju nevažno, ali u partnerskom odnosu one su sve. Probajte ove navike narednih 7 dana i posmatrajte šta se menja u vašoj svakodnevnici. U sljedećem videu pričat ćemo o alatima za efikasniju komunikaciju i kako zaista čuti i upoznati partnera.